Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Album za marke. Ja sam Nikola Vejn, a sad ću predstaviti nešto što sam kupio u aprilu ove 2021. godine. Ispred video snimke se nalazi sadržaj epizode, pa možete odmah da preskočite na deo koji bi vam bio zanimljiv. Ukoliko imate neki predlog ili pitanje, pišite u komentarima. Također bih vas pozvao da se pretplatite na kanal. Što se tiče onoga što sam kupio, to sam uzeo ovog mjeseca i uglavnom je u pitanju gomila dopisnica i pisama. U osnovi ima toga dosta, a zajedno sa poštarinom sve sam platio oko 2,5 evra. Ja inače ne kupujem dopisnice i pisma koja su putovala, ali mi je treba ovaj materijal za neke epizode na ovom YouTube kanalu koje imam u planu da snimim u nekom narednom periodu. A moram da kažem i da mi je bilo zanimljivo ovo sve malo da istražim kada je stiglo. Sve sam kupio preko sajta Limunda, ukupno je bilo 7 aukcija u pitanju, a zajedno je stiglo 59 pisama i dopisnica. Prva stvar koju ću predstaviti su dopisnice povodom 200 godina od boja na Čegru, koje su iz 2009. godine. Sama bitka na Čegru se odigrala 1809. godine u blizini Niša, a nakon bitke su Turci sazidali čuvenu Ćele kulu. Tokom bitke je Stevan Sinđelić aktivirao skladište baruta, usled čega je poginulo dosta vojnika. Ovdje na prvoj dopisnici se nalazi stilizovano poprsje Stevana Sinđelića. Dopisnica je nova i nekorišćena, a takve su i druge dve. Znam da su te 2009. godine 29. maja izašle još dve marke vezano za boj na Čegru. Jedna je imala nominalu od 22 dinara, a druga od 46 dinara. Druga dopisnica iz ovog niza ima jednobojni prikaz slike na kojoj Stevan Sinđelić puca. Za osnovu je uzeta slika koju je naslikao Pavle Čortanović negdje oko 1900. godine. Treća dopisnica ima prikaz Ćele kule koja se nalazi na par kilometara od Niša i koja je proglašena za spomenik kulture. Sad nemam pojma kako da provjerim da li je ovo neko zvanično izdanje. Ko zna, možda ima negdje i neki katalog dopisnica. Možda ovih dopisnica ima i sa poštanskim markama koje su izdate ovim povodom. Sljedeća stvar koju ću da predstavim jeste jedna čista dopisnica na kojoj je oštampana jedna marka sa nemačkim političarom Gustavom Heymanom sa nominalom od 30 najvjerovatnije pfenninga. Dopisnica je čista s oba dve strane, a prilikom traženja nekih podataka oko nje vidio sam da postoji jedna slična sa plavom markom koja ima nominalu od 50 pfenninga vjerovatno. Te dopisnice su oba dve iz jednog paketa koji je štampan 1973. godine. Gledajući malo po internetu vidio sam da se za ovakve dopisnice traži oko 1,5 euro. Sad da li će to neko da plati i da kupi, to nemam pojma. Inače, sa ovim likom Gustavom Heymanom, koji je bio nemački političar, ima više poštanskih maraka. Također, postoji određeni broj dopisnice koje imaju neke ilustracije sa prizorima iz Njemačke, a sa oštampanom ovom markom. Sljedeća stavka o kojoj ću pričati je grupa dopisnica sa pečatima prvog dana. Bar mislim da se to tako zove po uzoru na koverte prvog dana. Ima ih nekoliko, ali su za mene zanimljive jer imaju zalepljene neke elemente. Sad ne znam da li je to neka praksa u Njemačkoj za filateliju ili se neko dete možda igralo. Ove dopisnice su nešto kao adresirane, ali nisam siguran da li su putovale.
Ovdje ću se pozabaviti jednom dopisnicom na kraju, koja ima poštansku marku koja predstavlja nemačke ekspresioniste. Ovdje je prikazana slika Franca Marka, a u seriji se nalazi još jedna poštanska marka prema nekom sajtu. Na toj drugoj poštanskoj marki je predstavljena slika od autora Alekseja von Javlonskog. Sad moram priznati da dok sam još to istraživao, na eBayu su mi izašle neke ponude za seriju poštanskih maraka, ali je tamo prikazano da postoji 6 poštanskih maraka u seriji nemački ekspresionisti. Sad, da li su 2 marke u seriji ili 6 maraka, to pitanje ću ostaviti otvoreno. Naredna stvarčica koju ću da predstavim jeste jedan zanimljiv koverat prvog dana na kome se nalaze oštampane marke na temu švajcarsko-kineskog prijateljstva. Do sad se nisam sretao sa kovertama prvog dana iz Švajcarske, pa zapravo i ne znam da li je ovo FDC, odnosno koverat prvog dana. Uglavnom, iz 1988. godine je, tada je štampana i serija poštanskih maraka od 2 marke na ovu temu, a u opticaj su puštene 25. novembra, što je datum i na žigu na ovoj koverti. Istog dana je u opticaj puštena i blok vezan za temu švajcarsko-kineskog prijateljstva. Na ovom kovertu što ja imam je kao primalac navedena ambasada Švajcarske u Pekingu. Pisma koja su putovala su najveća grupa u ovoj šarenolikoj masi, ali među njima ima dosta razlike. Zajedničko za sve je uglavnom da su iz Njemačke iz perioda 60. i 70. godina prošlog veka. Adrese na koje su slane sam malo zamutio jer nije ni pretjerano zanimljivo za ovaj prilog. Za ovu prvu grupu koju prikazujem je karakterističan da sve imaju prigodne žigove. Tu je i jedna koverta bez poštanskih maraka, ali sa nekim žigovima. Ona je iz 1988. godine i na sebi ima 4 žiga koji se međusobno razlikuju. Ovaj gore levo prvi deluje kao da je to adresa pošiljavaca, ali nisam baš siguran. Sljedeća grupa koverata ima 5 komada, od čega su sa 2 različita žiga. Interesantno je da su svi iz serije s istim numerisanjem, odnosno iz istog niza. Sad kako i zašto su numerisane koverte, ne znam, to do sad nešto baš i nisam viđao. Koverte koje ću sad prikazati su brojnije, putovale su, imaju prigodne žigove, ali meni su zanimljive jer imaju nešto dolepljeno. Kao i na nekim dopisnicama koje sam već pokazivao u ovom prilogu. Sad, da li je to neko lepio pre slanja ili je to neko lepio naknadno, to mi nije baš jasno. Verujem da je to radio neki mladi filatelista, ali to ne mogu 100% da tvrdim. Sad idem na jedan specijalitet, a to su koverte vezane za svjetsko prvenstvo u fudbalu 1974. godine. Serija maraka je imala 2 marke i uglavnom su na svim kovertama zalepljene obe. Na svakoj je drugi datum i drugo mjesto, u skladu sa tim gdje su se igrale utakmice na tom svjetskom prvenstvu. Ali kod ovih koverata je situacija da njima se nalaze naknadno zalepljeni elementi, uglavnom isečci iz nekih novina. Što se tiče utakmica, odigrano ih je 38, a ja u ovom paketu imam 14 koverata. Uglavnom su za ovaj niz korišćene običan kovert, a ne zvanične izdanja pošte koverata za te utakmice. Nisam se baš duboko interesovao oko toga, a verujem da bi to ljubiteljima sporta bilo zanimljivo. Međutim, mogu da kažem i da među ovih 14 koverata imaju 2 rariteta. Prvi je koverat sa utakmice od 22. juna 1974. kada se u Hamburgu igrala utakmica između reprezentacija istočne i zapadne Njemačke. Toj utakmici je pobedila istočna Njemačka sa rezultatom 1:0. Druga koverta koju ću izdvojiti je sa finala gdje su igrale zapadna Njemačka i Holandija. Na kraju je pobedila Njemačka sa rezultatom 2:1. Na ovoj koverti se vidi i da je prigodni žig drugačiji nego za ostale utakmice.
Pred sam kraj ću malo predstaviti dve dopisnice. Obe su iz Njemačke, jedna je nekorišćena, druga je u formatu maksimum karte. Ova nekorišćena pokazuje dva radnika pošte, poštara verovatno, u nekim svečanim uniformama sa poštanskim trubama. Oni se nalaze ispred štale za konje i o nečemu razgovaraju. Gledajući po netu vidim da je to samo jedno iz niza od nekoliko sličnih razglednica na tu temu. Sve one imaju dole napisanu godinu 1850. i na njemačkom piše da je to kraljevska Wittenberška pošta. Na svim tim razglednicama su prikazana po dva poštara u raznim situacijama kako razgovaraju. Sa druge strane ove razglednice, dopisnice, se nalazi neki žig prvog dana, na kome je navedena 1975. godina. Sad, koja je funkcija tog žiga, ne znam baš. Sad ide druga stvar koju ću da predstavim, a to je neka maksimum karta sa poštanskom markom posvećena karnevalu u Mainzu. Poštanska marka je puštena u promet 14. januara 1988. godine i na ovoj kao maksimum karti je taj datum sa prigodnim žigom. Sad je situacija da to samo liči na maksimum kartu jer je zapravo to najava koje će marke biti puštene u promet te godine. Ovako nešto do sad nisam baš viđao, pa ni sam ne znam kako da to opišem. Liči na maksimum kartu na prvi pogled, ali zapravo to nije maksimum karta. Poštanska marka na slici nije oštampana, nego je zalepljena i preko nje je udaren žig. I to je to, s ovim polako završavam ovaj prilog koji se malo otigao, međutim svašta sam prikazao, neke stvari su zanimljive, neke pomalo dosadne, ali tako to bude kad se stvari kupuju na gomili. Za kraj ovog priloga vas sve pozdravljam i još jednom pozivam da se pretplatite na kanal ili da ostavite komentar.